ali pre ovog napada krstarećim raketama na Bagdad, od kojih je jedan projektil pogodio Hotel Al-Rashid, Amerikanci su u januaru 1991. godine sa 6 američkih nosača aviona masovno napali Irak u cilju prisiljavanja Bagdada da napusti Kuvajt. To je bila najveća vazdušna armada viđena od vremena Drugog svjetskog rata. Dnevno saveznici su imali preko 2500 naleta raznim vrstama aviona, pri čemu su upravo mornarički avioni sa nosača u Arapskom zalivu i u Crvenom moru pružali veliku vazduhoplovnu podršku kopnenim trupama koje su se spremale da napadnu iračke jedinice revolucionarne garde u samom Kuvajtu. Irak je trpio velike gubitke u ljudstvu i materijalu od strane savezničkih aviona. Računa se da je za preko 35 dana vazdušne ofanzive protiv Bagdada na Irak bačeno nekoliko stotina hiljada tona raznih vrsta bombi i projektila. Iračka protivvazdušna odbrana uspela je da obori negde između 30 i 40 savezničkih aviona raznih vrsta, pri čemu je 10-ak savezničkih pilota i zarobljeno. No, ono što je svakako interesantno kada se bude proučavala istorija ovog rata Pustinjske oluje jeste da nijedan irački pilot nema nijednu vazdušnu pobedu u boju protiv savezničkih aviona i da svi saveznički avioni koji su oboreni u Pustinjskoj oluji oboreni su vatrom sa zemlje i to cevnim sistemima protivvazdušne odbrane, a ne raketama. Danas nad severnim Irakom, nad ovim planinama, saveznički avioni vrše kontrolu zabrane letenja za iračke vazduhoplove, proigravaju punjenje, tankiranje gorivom u toku leta i irački vazduhoplovi u ovom području imaju zabranu letenja. To je područje gde žive Kurdi. Nekoliko puta u ovom području došlo i do vazdušnih okršaja sa iračkim letelicama koje su pokušale da uzlete, tako da Amerikanci ovu severnu zonu striktno drže pod kontrolom. Slična stvar i na jugu, u području gde žive irački šiti, takođe južno od Basre jeste zona zabrana za letenje za iračku avijaciju. Naravno, pitanje je to koliko to zapravo šteti suverenitetu same države Irak. Bagdad, januar 1991. godine. Američki napad na Irak, početak Pustinjske oluje. Grad je bio prvobitno zasut sa više od 100 projektila Tomahawk lansiranih sa bojnih brodova, krstarica i podmornica, kako iz Arapskog zaliva, tako i iz Crvenog mora. Američki general koji je komandovao vazdušnim operacijama, čovek koji je kriv po iračkim ocenama za smrt hiljada i hiljada civila. Rezultati pogodaka američkih raketa sa laserskim navođenjem. Pogođene su neke elektrane, fabrike. Iračani kažu pogođeni su civilni ciljevi. Tvrde da su Amerikanci, na čelu sa ovim generalom, kao strategijske vojne ciljeve zapravo zamenili za fabrike dečije hrane, stambena naselja i elektrane. Pentagon planners assured us that collateral damage to civilians would be minimal. Strategic targets like a bridge. Naravno i ovaj civilni most, pre i posle eksplozije. Dosta mostova Amerikanci su u samom Bagdadu i posebno na putu prema Basri i oko Basre srušili za vreme Pustinjske oluje, ali Iračani su sve to obnovili. U Bagdadu su čak obnovili i neke mostove na taj način da su ih podigli na 2 sprata, čime su njihovu propusnu moć duplirali.
side of the power plant. Američki piloti gađali su kao na trening vežbama. Jednostavno, iračka avijacija nije uopšte uzletala. Kao Oluja svojevremeno, još pre 10 godina, Irak i Jugoslavija krenuli su u zajednički projekat i proizvodnju višecevnog raketnog bacača kalibra 262 mm čuvenog Orkana. Dva primjerka tog višecevnog raketnog bacača isporučena su Iraku još pre Pustinjske oluje i po nekim saznanjima čak su učestvovala i u ratnim operacijama. Orkan na pesku južnog Iraka pokazao je svoje kvalitete. Rakete kalibra 262 mm letele su i preko 50 km daljine. Irački raketni stručnjaci bili su oduševljeni ovim proizvodom tadašnje jugoslovenske vojne industrije, a celi projekat i realizaciju, financijsku realizaciju ostvarila je kompanija Jugoimport SDPR. Dakle, jugoslovenski višecevni raketni bacači stigli su u sastav jedinica iračke armije još pre Pustinjske oluje, a američki balistički stručnjaci u Pentagonu bili su toliko zainteresovani za ovaj jugoslovenski vojni proizvod da je bila i ponuda, postojala je dakle i ponuda Sjedinjenih Američkih Država Jugoslaviji da uoči Pustinjske oluje proda i jednu bateriju raketnih višecevnih bacača tipa Orkan Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno američkoj kopnenoj vojsci. Zbog određenih političkih okolnosti koje su tada vladale, kraj 1990. i početak 1991. godine, do te transakcije, do te kupoprodaje ipak nije došlo. Ali danas dva Orkana još uvijek su u jedinicama iračke armije, koja evo isprobava te rakete na pustinjskom poligonu južno od Bagdada. Orkan u pustinji Iraka. No, u Iraku je još jedan jugoslovenski proizvod vojne industrije, nekadašnje Jugoslavije, a možda, nadamo se, i ove današnje Jugoslavije, čuveni jugoslovenski tank M84A. Naime, Jugoslavija je još pre Pustinjske oluje isporučila i imala je ugovor sa državom Kuvajt o isporuci preko 200 tenkova M84A, za što je Kuvajt i platio jedan vrlo solidan dolarski iznos. Upadom iračkih trupa u Kuvajt, Iračani su došli u posjed, odnosno zarobili su određenu količinu kuvajtskih tenkova, odvukli ih u Irak, ofarbali u zelenu boju i evo ovako manevrišu po iračkoj pustinji, uvežbavajući svoje posade za jugoslovenski tip tenka. Kako jugoslovenski M84A po nekim svojim taktičko-tehničkim svojstvima i osobinama vrlo sličan iračkom tenku T-72 sovjetske proizvodnje, to iračke posade i nemaju nekih većih problema da pređu na jugoslovenski tank, koji je naravno zarobljen u sastavu kuvajtskih jedinica prilikom iračke invazije Kuvajta. Evo kakve rezultate postižu Iračani sa jugoslovenskim tenkom. Ali jugoslovenski tank postoji i u susedstvu, s druge strane iračke granice, u sastavu kuvajtske armije, ono što je ostalo, što naravno Iračani nisu uspeli da zarobe. Ovde je on obojen u pustinjsku boju, žučkastu boju peska.